folklorom na ti. Igraj, zaigraj. Dobroveče, dragi gledaoci, dobrodošli u kviz emisiju Folklor Online. Od Bodenzi jezera ne treba puno do Nijagarinih vodopada ako krenemo uz pomoć kviza online. Ali pre nego što krenemo na put, da vidimo kakva je situacija u tabelama. Sve miriše na raklet i na fondu, sir. A sa tog kraja javlja nam se ekipa. Dobroveče. Dobroveče. Koga imamo večeras u kvizu online? Ja sam Stefan Petković. Anđela Ivanović. Ja sam Darko Šućević. A vi predstavljate koji ansambl? Mi smo, dobroveče svima, mi smo kulturno-umetničko društvo Vuk Stefanović Karadžić Rošak. Osnovani smo 1992. godine, brojimo oko 120 članova, raspoređenih u 5 folklorne sekcije i našim drugarima iz Toronta želimo puno uspeha večeras. Jeste li i dalje onako sjajan ansambl kao što ste bili? Ja mislim da jesu. Mi vama verujemo. Čuli smo ekipu A da vidimo ko nam dolazi sa druge strane. Iz Toronta, iz Kanade. Oplenac, predstavite se gledaocima. Ja sam Dejana Mileusnić. Ja sam Nikola Kalacanović. Zorica Mileusnić. I mi predstavljamo Plenac i ja ću reći malo par reći o Plencu pa da čujete. Kulturno-umetničko društvo Plenac od svog prvog dana do danas radi i postoji zaborav u inatu. Kao svedok vremena i postojanja društva niže svoje godine od već sada davne 1987. Pričajući baš priču o nama doseljenicima u Kanadu i to onako kako nam najbolje ume i zna, pesmom i igrom svoga zavičaja. Svojim predstavljanjima i koncertima slave ime svih nas gde god se pojave, kao najbolji pripovedač tradicije i običaja. Nemalo 3,5 decenije to i potvrđuju od osnivanja do danas. Kroz kuću je prošlo pola doseljenika sugrađana sa područja Toronta i to kao članovi brojnih sekcija. Svi oni zajedno kao igrači, pevači, muzičari, glumci, kao i oni dobrovoljci, volonteri koji sebe nisu štedili, već nesebično davali, pomagali, pisali su istorije ove srpske kuće na prostorima Kanade, Severne Amerike. Daleko od matice iz koje su otišle, a one iz njih nikada. Izgradili su ovu sada već instituciju, možemo slobodno reći, kao retko koja organizacija ove vrste u dijaspori.
pa čak i u Srbiji posjedujući sopstvene prostorije za rad, što je ozbiljan pokazatelj istrajnosti i ozbiljne posvećenosti cilju, postojanju i očuvanju srpske tradicionalne kulture. Ja sam se uplašio kako si krenuo da Dragana i ja možemo da odemo da popijemo kafu, ali si sjajan bio u predstavljanju svog ansambla. Hvala i želim grupu A sa mnogom sreće u ovom kvizu. U to ime živeli i otvaramo 10 polja. Idemo. Ekipa A. Broj 2. Gde ja stadoh, vi iz Roršaha produžite. Pa da vidimo taj tekst. Pala magla, Po poljeto, leno, leno. Naravno, ako znate nastavak ove pesme, nemamo ništa protiv da vi to i otpevate. Ali priznaćemo, i ako znate, da izrecitujete. A i čekamo da se dogovorite, da se konsultujete, da date tačan odgovor. Pala magla po poljeto, Leno, leno. Nije. Nije magla, već devojuće leno. Tako je, Stefane. A ovo pitanje ekipi A donosi 12 poena. Bravo. Idemo, ekipa B. Vaš prvi zadatak. Izaberite. Broj 1. A zadatak broj 1 je da prepoznate koreografa sa fotografije. Pa izvolite, režija, molim fotografiju, vi pogledajte pa nam odgovorite. Ekipa B, imamo odgovor? Da, to je Dejan Trifunović. Jeste, to je Dejan Trifunović. I za vaš prvi odgovor dobijate 10 poena. Idemo dalje. Otvorimo naredno polje ekipa A. Polje pod brojem 5. Otvaramo vrata Folklor magazina i njihove riznice. Svašta po nešto. Klik. Ja verujem da ste prepoznali ansambl koji je ovo igrao i verujem da znate numeru koju su izvodili. Da, znam. Oblast je potrebno da pogodite. Igra iz Crne Trave. Tako, igra iz Crne Trave vam donosi 10 poena. Tačan odgovor. Ekipa B, izvolite, birajte vaš sljedeći zadatak. Polje 7. Profesor Dimitrije Golemović ima pitanje za vas. Da čujemo. Jedan od najpopularnijih instrumenata u našoj muzičkoj tradiciji je svirala. Nema kraja u kome se ne svira na svirali, ali ljudi nju nazivaju ne samo sviralom, nego i raznim drugim imenima. Navedite makar 2. Ekipa B, profesor je rekao da navedete makar 2, ali sasvim je u redu i da vi kažete i jedan instrument. Da li ste ga čuli, razumeli i da li možemo da dobijemo odgovor? Čuli smo. Da li je to duduk ili frula? Jeste. To je tačan odgovor. I za taj tačan odgovor ste dobili 12 poena. Idemo dalje. Otvorite polje ekipa A. Broj 8. Polje broj 8. Ekipa A. Kad vam neko dođe u goste, pa ostane. Ohoho. Imate jednu
jedan zapis od Vuka Karadžića. Mi smo ga malo promenili u redosledu reči. Dosta, najmilijeg dana, 3, gosta. jeste li stavili pravu stvar na pravo mesto? 3 dana dosta najmiljeg gosta. Ovdje je bila permutacija okrenuta, ali je sve što je izgovorio potpuno tačno. Svako gosta 3 dana dosta ili 3 dana najmilije... Tako je, Stefane. Priznaćemo ovaj odgovor, a ovaj odgovor nosi 10 poena. Ekipa B, izvolite. Polje 3. Ekipa B, vaš zadatak je da prepoznate na fotografiji autora muzičkih aranžmana. Izvolite. Ja ću malo da pomognem. Ovaj momak je iz Renjanina. Trenutno živi i radi u Nemačkoj. Znam da je skoro dobio blizance. Jesam li vam pomogao? Da, mislim da znamo, jer je Slobodan Boba Jerinić. To je taj. Boba Jerinić. Tako je. I 10 poena, a mi ovog trenutka, Dragana, vršimo presek stanja. I da vidimo koliko poena je koja ekipa osvojila. Situacija je sledeća. Ovog trenutka imamo nerešen rezultat sa osvojenih 32 poena za ekipu A. I 32 poena za ekipu B. Još po 2 pitanja. Ekipa A, otvorite polje. Broj 6. Vesna Marjanović, etnolog, antropolog, želi nešto da vas pita. Vesna, pita ih. Nakon svadbenog ceremonijala u ponoć, nevesti su u Severnoj Bačkoj ritualno skidali svadbeno oglavlje. Tada joj je svekrva stavljala posebno oglavlje u brađoj kao oznaku da je promenila status, da je iz statusa devojaštva prešla u status udate žene. Ko daje i namešta oglavlje udate žene novoj nevesti i kako se ono zove u Severnoj Bačkoj? Ukoliko vam nije dovoljno jasno šta je pitala Vesna, Vesna je ponudila i 3 pomoćna odgovora. Ne razumemo, pa nećemo pomoć. Nek bude pomoć. Dajte nam pomoć režije. Ko stavlja, mladi, to oglavlje novo? I kako se ono zove? Ja mislim da je svekrva. To je pod brojem 3. Dobro mislite. I umesto 12 dobit ćete 9 poena na ovo pitanje. Ekipa B, otvorite vaše polje. Polje 4. Naredno pitanje za vas postavlja Ana Ćirić iz Pirota. Ana, da čujemo. Pozdrav svima, moje ime je Ana Ćirić. Igru koju sam pripremila za vas izvodi se u celoj jugoistočnoj Srbiji. Među nama folklorašima popularna je kao 3-2-1, izvodi se u 10 taktova, a inače nosi identičan naziv kao jedan grad u Srbiji. Ekipa B, Ana ispričala. Da li ste čuli i razumeli šta je ona vas pitala? Čuli smo, naš odgovor je Čačak. Vaš odgovor je tačan odgovor. I za ovaj tačan odgovor ste osvojili 12 poena. A mi pitamo ekipu A da otvori slobodno polje. 9. Ne znam da li poznajete Isailovića, sjajnog aranžera i korepetitora iz Abraševića Kragujevačkog. Ali on će sviranjem da vas nešto pita.
Čuli ste Zorana Isailovića šta je odsvirao? I znate šta je odsvirao? Đurđevku. Stefane, u pravu si. To je to. 9 osvojenih poena. Đurđevka je tačan odgovor. Dajte ekipi B to što je ostalo. Brzo misli, još brže odgovori. I sve što odgovorite treba da bude u kontri. Ja ću da vam pomognem za početak. Da vidim da li znate. Saša Bogunović ima 4 devojke. Da. Znači, razumeli ste odgovor. Sjajno. Idemo sa pitanjima Dragana pita. Slušajte me pažljivo. Ćustek je muški ukras sa Kosova i Metohije. Ne. Kolo u levo se igra u desnu stranu. Da. Mama i tata su brat i sestra. Da. Da, i tačno ste odgovorili na sva 3 ponuđena pitanja i osvojili 9 poena. I da vidimo kakva je situacija sad nakon završenih igara. Sad gledamo kakvo je stanje francuskih franaka i kanadskog dolara. Ekipa A 50 franaka. Francuskih franaka. Švajcarskih. Švajcarskih franaka. Ekipa B 53 kanadska dolara. Iskreno se nadam da ste uživali, da ćemo nastaviti da se družimo kroz naredne emisije. Nama je bilo lepo sa vama, naravno, uživali smo. I hvala vam na druženju. Ostanite sa nama da pogledamo listu bodova iz dosadašnjih emisija. I dragi takmičari, dragi gledaoci, to bi bilo sve za večeras. Vidimo se uskoro, sve najbolje, prijatno. Ćao. Ćao.